tipu mai ahau I roto o rua tāhuna. Tino hiahia ahau ki te haere ki te kura. Nō reira, ka 5 oku tau. Ka haere au ki te kura. Ka tae ki te kēti. Ka ki mai taku tunane. Ka kuhu koe I tēnei kēti. Kaua koe e kōrero Māori. Tino mataku mātau I taua wā, nā te tino hāmene pea I runga I a mātau. He rōpū I reira, te mahi a taua rōpū he harihari kōrero pēnei kai te kōrero Māori a mea mā. Nō reira, ka kumai ana mātau ki roto I te rūma, ka ki mai te kai whakaako. E koe, etu, 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 ka patua o mātau ringa mā te rākau. Kore, kore ana, tōku whaia e patu I a mātau. Kore. Nō reira he mea hau katoa nei, kia hau I te kura. He aha te otinga, kua kore kōrero, kua kore he whakaaro. Te wāi au, haere nei ki te kura, haere ki te ngahere, ki te tiki, kareo, te Pākehā ka Super Jack, e ono ngā waputanga, rere ana te toto. Rere ana te toto. And when you are caned and whipped for speaking Māori, and it's virtually impossible to really share the feelings that you get 50, 60 years later. So when you beat a child, we understand more about what that does now. When you train people and you give them this association of physical pain with speaking a language, that resides as a trauma in them. That psychological punishment to eradicate something that's integral to your identity has a profound effect on the way tamariki Māori view themselves, their place in the world. It also has a profound effect on how you approach te reo Māori yourself. For many, it was just a total abandonment of their identity and culture. Many Maoris around here, very few of them can speak the Maori language. They can understand it, but most can't speak it. We do get to a point in the 60s where grandparents to their kids and their grandchildren, they're speaking English, and that's like the red flag. The disempowerment of the language, that is the beginning of the disempowerment of a generation of a people.